Kurumjari, hello, welcome to ELITETV. Amadi, welcome back to another episode of Special Talk. Ngasigi Special Talk ki akhanaba guest pujarakli. She is very gorgeous and stunning and beautiful. Amadi handakta Guwahati da sinkiba LIVON Mega Miss Northeast 2025 ki winner oiduna Manipur was saktaktuna aduki matik phazana sakta oba matungda Manipur da crown puduna yum halaklibani. First of all, akwagi ngasigi akhanaba guest asi saktakjage. First of all, Miss Christina Pheiroijam kasi ELITETV da wari sanabagi damakta opportunity pibibagi. Thank you very much. Ahamaktada ELITETV na aingonda siguma tanjam pibibagi hay thagachari amadi aigi ngasi iliba inafi fane blouse isu sponsor to liba wangkai fi mantri helumbusu ai ikokna kurumjari amadi yengbiba miyam punabusu ai amukasu kurumjari. Thank you very much. Christina, first of all, nangi crown se so pretty. Yamtina faze, I think it fits rightly, perfectly on your head. Aduna, first of all, congratulations. Nangi big win sige da magtaka. Aduga ay nahangning basi how do you feel? Adugi nangi ming hek lagthorak pa matamda crown nangi kok the hek tage pa matamda kari phaugi kari feelings me ama nangi wakhanda rush torak have da adu da share tawbi. Ahanbada aise thajagi deko ai tarakanina. Kaino da I mistakes me am toki adai I wanda like I give my best. Adu eragas me am contestant me am rak taki mois am Paza am bigi ko. Oh na I tarakanina I thajagi deko. Adu eragas I ming lang throk matamda I do haidi amna excited oraga ama thadadabudu samtanda adagi I do mga tangduda emotions pra mix oiba adagi I do aina stage da tho amatungda ama aigi mama wana moina waki ma amadagi aigi mayamna support of your word oina ko ai da mai khanjar ai am nungai ko adagi aingonda haidi mega entertainment na ai do sigi crowns aingonda worthy oina mai ma takpi budu adugi feelings aingonda phone bigis ai am nungai ki oida yamna nungai ta bada adubu han mamakta da khoi wari makha chathajingai da Christina Pheiroijam habase kanano mahak asi kari tauri kari tamli aduga future da kari tawningi kari hopes and aspirations lay aduga yumna kaidagino adugi baba mama kari tauri have a charapa brief introduction amtang khoi viewers na thambi Mayam ai ming Pheiroijam Christina Devi aduga ai popi baba naki maming na Pheiroijam Centracing popi baba gi maming na Pheiroijam Anita Devi ai jinal mari soi ahan badai dada Pheiroijam Harjit Singh adagi ai makha ai chiche Pheiroijam Sarita Devi aduga ai makha dana ai Pheiroijam Kanya Devi now pi manager ko adagi ai se ai sigi present ina yaw base ko haidi aina yaw na kishu haidi thajar ga yaw mana tab ai mana petition ana ko akoi se in thana bale le ko mana haidi yaw na ha is yaw ki bane admai tor ga yaw ga select tor ka ko select to but ai amna haidi select tor ka ne thaja da but dum select to bi e tor ga to ai dum ma haidi haira ga mama aina su dum ya bi e ko ya ga yaw ki bane adagi ai tum gi feature gi je hauji pagi di ai creation gi adum chathagi na khalle kari subject tambiri hoji kadai da tambiri ai se hauji Royal University da Guwahati Royal University da ai being story ka aduga ai matung gi future gi ai first priority je ai already given crew da thamje ka aduna ai present gi line je ai ngon chance peer gadi ai dum tawgani adu ai taw ge su khalle ka adu ai gi first priority da given crew da dum pi adagi ai gi hobbies kumba har gana ai editing gumba jam pam creative videos gumba adagi ai do haidi tum chak gumba thong ba jang thong de yam pak taw draga su dum ai do pam jai ai dai ko adagi ai do baking gumba ai je ko na situation lor ga so baking gumba se khar tam ge ai yam na engon interest le hen ba adu mai na engon da tu gumba gi su housing yamna fazei aduga hobby singsu yamna nungai ba hadi nangi soul da sum enriching oiba adudagi adugumba gakta su oye na khanjei aduga Christina den lakchaning base hojik se beauty pageant se basing mayam am su lere ko hadi Manipur khakta da su mayam am le adudagi north east ke oina su sumaina tongana silakli aduga sumaina Miss North East amadi mega Miss North East guys contestant se almost 54 to 57 ki changi contestant mayam la aduga north east ke da su state Nipan including Sikkim Nipan state Nipan computer in Manipur
experience content se mayam yaw ini ko aduna Christina na ngasai gi Miss North East ki sigumagi level da thopa matamda Manipur represent tawraga chatlaga su isagi oba personal experience kari kari learn tawri kari gain tawri adudagi di mayam dugi marakta mix tawra akanda ai hak amase Manipur machani kaina haibagi adugumba identity se kamaina mayam gi marakta show tawki adugumba mayam kitang share tawbi beauty pageant je mi ma'am na highly not just North East ko ma'am the world the khangna base I just akhoi beauty utpa akhoi glamours utpa gam adu ka tang loin khanai ko aduga ai su khalam edu mai adu ka tang oina aduga haziki mega entertainment moina sinbe ba mega Miss North East oina sinbe ba mega Mr North East lai ko moina sinbe ba hadi akhoi na du yar matam da chatlur mutung da kai experience of Hamilton mo just not just about our beauty okay they check all about everything our personality our kamaina koi je kamaina utke koi culture koi diversity ma'am loi mak check tawreba aduna aina du matam da haidi learn tawgi badi ko I not just beauty haide aduna yade ba koi je akoi gi manung da kamaina mi je kamaina koina tawbi ba adagi akoi sa je kamaina evolve haidi mi ma'am rak da kamaina koi je kamaina laigani khot kani adagi akoi gi best to utpa khotpa adagi beauty pageant je hoje kyoina matam je ko haidi me just not just North East India or gasu top world ki marto mapan or gasu beauty pageant is about glamours about beauty and me ma khangna bai tar ko but in mega entertainment na utning ba adagi mo ki aim na ga di ko that beauty pageant is not just about beauty it's about personality it's about how we convey ourselves to the world adagi koina akoi gi North East ki culture gumba adagi du ma na kamai utke hai ba adu le mak taeba adu si ji kamana khanga kya ha ga ai aham ba moi gi chi yaw trika na ko ai mai khalam me mi me na khana bu mai khalam me ko adu matung da ai je mega da moi gi grooming 25 January ki hawe adu ho bai je chat pa matam da aham mi gai di lo glamorous mai loi lak nei ko ai dum simple dum chat le adagi adum chap pa ga dum 5 days da dum mi gai je dum glam tor ga dum na ai da dum office ki mai dum chat le bai di kai na da ai do I just put the Uber at trade I don't bag more do repeat the pain at the I don't come out and set liver. I don't car, but doing the quick service it come again to me services in a combine high get a queen observed dog with a not just no beauty the ying day, no combine I didn't know the glam dog, but no off figure gam the ying day. I do a coin personality, quick personality, going to make a my punba, I did a quick talks man peer command or the way to combine dog, I did a quick kainom tholok pada koina kamaina utke da dum na yeng na hai ko na mega entertainment gi aim do adu se amaru oi hai tar ko ai world da mo gi aim do khangal laga di am na kanar kani mai thajabam me ko adu ga aina si gi journey chalak pada ai de kai learn to ge har ga di ai isana hai di best to akoi gi best pi ga da bane adu ga it's a competition je hai di akoi na ka gera lose or gera it doesn't matter aduga koina stage to aina stage so ko matam da su dum mistake me am to gi ka mistake me am to ga su ai gi che adagi ai mentor mo tak pirak ko do gi ai do confident on thok pangam gi ba do gi aduga su ai learn to bangam e confident on pok pai tar sam na har adu maina du gum ba do yam na maru ai do learn to ko yam le kre aina learn to ba si journey da adu hai the eye opening journey and experience samadi oi khre aduga yamna fazai ngasai Christina na haibi kibada khogi personality and confidence sigi se makoina pami sisu adugumba naha mayam amada su adugumba gi message pinning ba adugumba gi magun chen ba mising su moina minor nurture toning ba adugi message su asaina fazai maka chatharak bada ina Christina de khangning ba se where it all began ko kadai degi pura horakhige habadi aina sum taza bada this is your first time ka aham ba join taraga audition taraga adum crown phangibani ba ko so it's a very big feat for someone ko aduna Christina dai lakning ba se nang kamaina how did you kamaina se gi lambi se kamaina thengna grino adigi who introduced you to this particular event ka kamaina thengna raga mentors sina kamaina thengna ki aduga sigi whole journey se from the start kamaina prepare to kiba adigi karina inspire to ka join to ning kibano habada adu samda share to with I say sokoban kram tegi ni ko amna that's small haidi ham mina sa pa khangna da boli ko se da alda ai dum haidi dum simple in a life living
ko Yes. adula aise ada Guwahati da like tamme like tamba sida koi se ahanba 2023 sida aise fashion show moi college ki ni sinjaba ko also sinjaba sida aise dum ahanba ya da thoki ba fashion show runway mai ko thokpa sida dum matungda game pe yaw dre ko dum matungda aduga aise handak December last year 2024 December sida koi college to ki sir mana just notice period pa koida that there will be a peasant a minor legani kotkani hai matum aina koi gi imanabi ai pitisana koi imanabi da share toba so minor share to le should I join management hai ko the mana masne ekta ai ekta yaw was it okay nang si mak yaw na ha ai se yaw halle or ai ma do ma gi wish to fulfill don ba dum ai yaw sal ai kem khang de ba phaise ni matang da ai hoi yaw again is dum yaw sal le to ga selector ko matam ai ko ma da hai si ai mo ai se khalle pe da sigi line je amna haidi hoi hojik pudi am famous oi ko du adum families atop madam adum khara restrict dum lai jomi lazy ai je layer kadra na khanba ado gi layer kadra khanba ai je hai de ba han ma to ai to selector mutung lai ju mama hai da hai almas mana select to ko le ai yaw ra ai se hai ba ko tan ma na hoi na exam lo ra gi yaw ro na hai ko ai je am surprise oi gi ba mo yar ko okay ai no hoi adu ai se dum yaw san gre asam mutam ai ahan ba da Guwahati da lai bum tam ai je tax ka pe ko dum ai mana bi ala maleman bi pemika da ko chi hoi moi mateng pang bi ki ko ai je walk chat pa gi matang se hai di present different ina chat pa matang se ai je hai de ba adu hai to ba gi da gi present se ka mai to ki khang da ba ina ai gi mama Suchita mi mamati Suchita aram ba na adu mana ai wanda call tora ai mo wanda call tora adu hange mama smile ai yawe ko le adu na katang guide to bi on hai okay am ai ri am hai bi e nang smile to de gi nang am bi bi ai wanda guidelines ai mentor mai ojini ko adagi ai je mi khai num Guwahati da lai ram ma ai je Manipur da thokla e 10 January da tholok pa da ye koi je ki san sai ko ma se thai na Manipur trends ki su ga gi bane okay ar ma na su ai je no just 1 week da just 1 week da ai je tam bi re ba ma chat pa khot pa adagi how to present myself adagi manners loi tam bi just 1 week da adagi ai gi dress attire but Manipur traditional dress adagi ai gi earrings ma loi sem bi ge ko big credit ne mangwanda adagi man loi to bi ge adu matung da ai gi support of birak pai mana bi ko ai moi ming ya panjar ke ai pitisana ke Selena Lamabam Sophia adagi malengang bi pemika bishu kervis am lai reswani adagi koi che to bi che han adagi Ma'am, agi family, agi boy, dagi mama hoy, baba hoy, dagi agi ma'am relatives ma'am so kung may ma'am support over the Instagram ki friends ma'am so ma'am na hide ingon da si Yahweh na hide ingon support over the dagi do so ay do backup to ay di backup to kito may ba ito January da kaya ay do challenges kara face to pa ay di Guwahati da layra ay do Manipur gi atay to pa state ma'am di am pasan to way ba ko ay na ay katang I want the confident less or photo. I say back out to get or me matam na. This I say mo may ang support na I say no si dito bayade na cause my to bayade ha I say I give best of gift or again I don't aim to the lake na mind to I just talk you when it was even so as it na mi may support me am lady I say my partner is Manipur representer ay di kan per ay yum da and ay am ko am thaka jari nga yamna phazai aduga yamna phazaba message ni Christina adagi mathakta tasengba magni khoi friends and family gi support se hadi every step da aduke mati khoi da darka le aduga Christina na satam ki habi ki ba hadi tokning ba yaw e haba tokning ba moment se is our testing time ni dana sigi matam sida ko dugo ma support na ikhat piraga akhoi ngam akhoi na ngam moy na thajaba ngamni or ngam gi thajaba gi wang mada sigo magi support se na ju tasengna khoi se beyond our belief habidi ngam me habigi message tu masu yawi aduna tabada so inspiring oi ko aduga Christina amaga aina khangjaning bana Christina gi kasai stage tugi round khudimata set kiba costume sing dress sing ko kanana sem ki designer se kanano adugi do khetang khangba yagadra share to bi aigi si journey da aina haidi aigi set ki dress ma'am se ko ahan ba traditional round ki dress ti ai education na aigi mentor ko samna aigi mentor da tum ke picture ki no man anam baloi sem bi ko ada ye ko second round ai ko introduction round okay introduction round ki dress in apa university
fashion department dagi ni ka ma se share na kan ka khoi khangnai ka ma dum sembi da ye koi ma se share na so to dress haidi blue dress ama su lai ka da ye koi photo shoot katang tawgi ba tu na glam dress oina ka ma na se dum ma na sembi ki adu koi top dress na arvin don cham na mai to bi ki ka adu ga top 5 ki dress na current talk chom na ma na sponsor to bi ga ma na koi fazan ai tar ko fazan to han ki makata na ina Christina dagi ina nangi stage pageant ki show me am seeing but nangi traditional costume ma yaw ina am stand out to ki ba I think as a bracelet ta khugi Manipur gi phiran machu teret ki yaroga headgear ga toroga to budo ado kanana design to ki concept na kanana hadi adigi khadi idea ta kanana pira aga to ki bino adigi designing gi process to kamaina to ki bino to share to bi ai si gi mutang gi credit chi te ko am fazana ai pininge ai chiche ai di mayamna kisan sare na kamna ni ka jik ai na hai ba Manipur trans ka gi hai ba ma na 1 week tai loi tambi ko adai ai han ba present thok pani na ma na ai se han ba ai se mama gi phi ama dum illaga chamna thok ke ai se khalam me ba ado chiche na state costume akoi da state costume prepare ta wo na ha ko na chiche na chikisan jin hekta haidi effort to ma ai thada bi aga ma na sem bi e ba ai se amna han ma na puthok mo tam ai se wow ai se khan ki ba hai am phaja ba do adai ai si se la ga ai phajana thok ke ai se khan ge ko adai gi mai Manipur fan sem bi ko do ai amna nushi ba ai di ai do Manipuri oina Manipur represent to ni north east aduna yamna magul len ba do aduna ai yamna credit ti chene loi to bi ga ta ni adai gi sida maru oi but ai tu san gi to gi ba do adu su ai si se chiche adu mo de credit pi sa ge na ka ge na da ai na magi ai tapir ko matam do o da man ai se smaina hai ba kuma hai di kiza ba to ma na hills wang bani na to da adu tong bo da nang tu sala di kamai to do no hang e ba ha da chiche jina hai di kai no tu sala di ka do na tum thok to ni se ne ba tum thok ka da bani hai di confident len thok ka da bani na hai ba do adu ta ning jang ga ai se tu ge chu to re ko to ge to ga ai da Manipur fan do e theng do ne lai bak ta ai da confident ne chat pe habadi theng ba ya de habigi wakhan da ana adugi yam harau ze chikisan jason na pipisa ge isi amna fazava story ni aduga aina Christina da makata lakning base hasi beauty pageant mayam ama lei basi da ko ultimately beauty pageant se pikera chawgera at international level oigera regional level oigera ko ultimately is a competition ko adiga everyone we could mama gi best pinari ngak tani ko adubu after all me home khatane last win dor ko doise aduna kanano what sets aside ko winners ina kari da yaw no makhoi se winner oire ise aduga atai mem su loina winner ni of course ko but still crown di ahum khatang da phangbani na kari karamba quality se sisina chain ba mi sina kamaina crown se phangi habse kari khali kari mole ai mo ta di haziki winners akoi hom kan bi sa ham bada chichanika di enjanika hal ai ngon de haliko ai du ma asam da ne adai Meghalaya da gi Grace Nandi da ai sam akoi hom equally on a winner o haliko mega entertainment gi sigi yam phazai first second third habagi keno se distinction se lehan da ba da gi amna nusi ko adai akoi hom je ka ji kan da akoi je keshi interact to di ba adu kam tung da akoi je amna pasana to mo tam da moi je aina ubada moi yamna chammaga yamna moigi personality am phajai ba aduga sir na sum akoi da haidi kamaina akoi ke da kai no har kuma tam da ko yam phajana dik like details and akoi da harak de we so the akoi staying true to who we are yes adu is am very important or am kai no da akoi ahum sir na hai ba ko we stay true to who we are we focus on one thing ko aduna adugi man go the labor do na always winners from as other contestants man they could set apart or held in the color yamna fazai aduga housing se not just beauty contest ki wa tana ngasai gi staying true to ourselves akogi authentic oina leiba akogi genuine oina akogi true self se mem uthokpa se ccd every hiram da masidi important oina khale aduna aina khanbada aina hangjening se beauty pageant oiragasu other competition oiragasu anywhere mi amana yawna yoge haitaragadi habadi hadi Christina gi advice ko kari pigani any hiram da mana top yawna yawning ba success ina lacking ba adugum gi leiba taragadi kari message pini one message that I want to give to all the youths or the educators or guys who am stay always believe in yourself and that you stay positive
and surround yourself with positive people. And you mind relax. Only focus on one goal. One goal not trigger so I'm goal. I'm gonna like it. So priority. I'm gonna goal. Tung the Kana Gadaba, Tung the Quiki Soil or the Ba, like Quiki families, with Mama Bako, more the proud or Hengadaba, a Quiki carrier dog, when the juice was an Atoga when I I Tazeko, I Katanatana, Quis the lady, Quiki veg or Amseko, was Antoracani, the Janes, Amapuracani, the Tazeko, white fly like, and I go to the lady, and succeed. Success hypothesis not just ID without talaga nate. Of course. Yes. Nam phazaba message ni. Aduga hojik se nangwanda crown ga loinana crown gi responsibility mayam amasu ira ani ko. Aduna Christina na hojik se crown se pairaba matungda you are representing Mega Entertainment Mega Miss Northeast ko. Nangwanda look up to ba hojik mayam amasu lakani. Aduna hariba maruina nupina hasing maruina angang ko. Hojik se Manipur dasu beauty pageant ki importance na mo khoi gi tung gi future da su mo gi laibak lepang ambagi lambi opportunity ka am su simbiri ni ko adana nangon da su role model oina yinga kada ba adugo angang sing mo khoi na beauty pageant je changning ma matam da su sam lambi se kadai de gi haudu no khangda ba sumaina hadi Christina na su first time chang bada ko ngau khibadu maina ko adugo magi guidance adadagi imung manu no su yaning da ba sigi lambi se moina su khangda banina hadi adugo doubt ka leiba ma ama lera kani adana mo khoi mangang sina mukhoina tawning ba lambi sin changning hai tar gadi kari haibini ni kadai de start taw haini kari advice pira ka mokoi je mana moina pamjeri ba lambi chang ngam kani na khanbi I sigumba I creation they got mature but mature na so khanje ga khara I na mature ko matam da so awareness khara opportunities khara platform khara create tawning hai Northeast pura India world such so Manipuri or like patang awareness opportunities pang na bagi platform mas about how women haidi mo na trust tau bagi mo gi career ta haidi tawning bagi ko mo gi goals ko mo tawning bagi jaga ama haidi choose tau na bagi jaga ama platform create na to hojik ki oina di koi society Manipur Fashion Society lay adagi mentors ma'am lay ko adugi do haidi khanghallaga moigi khara khanghallaga adagi mentors ma'am lay banina moira hana approach tawraga adagi ai dum lay ko ai dum lay bangon dum paw phabirak bayani adagi ma'am contestants ma'am Manipuri contestants me haidi handak tukmina be ma'am ko adagi JST adagi Cecilia Agnes Amar moi ma'am haidi moi ma'am na sum hangba yai ba adagi hana previous winner Monica moi ma'am na sum approach tawraga haidi I'm confident le henna bagi ko dum layni ai haijani yamna fazai aduga Christina makata na chatharpada hojik se for a year for almost 2 year old mali ko si contract ladies hojik se Christina na winner oiraba matungda as a representative of Manipur ko aduga as a representative of Northeast India national level da akhoi culture and identity se kamaina saktak kadi kamaina akhoi Northeast Cebu and Manipur se kamaina represent tawgani even in international stage thopa matam da kamaina represent tawraga akhoi culture and identity se even malim yam khodimakta kamaina utkena mane khandi akoi haziki akoi winners ahum je ko mega entertainment akoi winner equally in ahum de hazik se winner or I guess akoi observe story ko international level de represent on the akoi ahum dagi ale mega Mr. gi su dum ahum dum hadi observe story ba sar gaina moi do international da akoi India represent on the ado if I did chance I want to be beer aga I do India represent or I say Manipuri is represent out the I do mo hada the aina Manipuri or represent out base kamai represent out ninge haragati aigi akoi ima lebaki haidi maru oiba the culture akoi Manipur is just not just about me take katanate ma'am lay bani ko awna adu ma'am the pulla punjalla ga kainoma just small thing amako I hojik put a idea we talk check that I adum mentor ga dum hangjaraga haidi idea ma fazana puthoga ko pull up kyo na Manipur gi the pull up kyo na tawbodo adagi one single thing the pull up ki yaw na bai ko alda amai tawraga I so tawninge adagi India represent tawdoina India is tawrakani yes na India represent tawraga so Manipur ni tana Manipur man oina ko India represent tawma tamda Manipur katang
ꯌꯥꯎꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯐꯥꯏꯔ ꯔꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯪꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯟꯗꯕꯤꯗ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯇꯣꯞ ꯑꯣꯐ ꯌꯣꯔ ꯍꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯀꯣꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯅ ꯖꯁ ꯇꯨ ꯅꯣ ꯍꯨ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯪꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯤ ꯑꯣꯔ ꯀꯣꯐꯤ tea or coffee tea okay books or movie movies aduga cats or dogs probably I love dogs leibra isagi I haji yumda hain leirame to haji pudi koi de sumai rush oibaina ko ado leidri ko ado koi aji ki niece ai koi da yum san pi je hui yam pa ma le ko ma de koi je ba je hui yok se na hai na ri ado na hui je ai na future da ai yok to di ma le future da well I hope you do aduga are you a morning person or a night owl I think night person because I love stars and moons then I night person Fazay aduga makata na aroiba question aina outside food or home cooked food kaya na ina thai bi ga na ke je achoi pa de chari ne ba ko aduga yum gi je chari chai ti ju ai je ya ka gi je ba ma ina yum gi chak hai ba ado ai de tum chari haji ku de khara chakhale ko yum gi chak je to thai de ke achoi pa je de fried rice gum ba adai momo gum ba chari ko ana si gi question de katang di chamam ne di karam khum doi no ani makti pami aduga karam hena prefer to we have the on outside food but not hadi Christina hiding is a city oidoi da bade cinema city oidoi da outside food je har ga amna ai uji pudi amna masala gumba thakpa thau gumba je pam de ko simple hadi momo gumba je steam food gumba de ko karam pam na de gi noodles gumba har ga amna extra oisan man ta ko dum chamna adu gumba da karam pam je de to bodi how ga ta mane how okay the golashilak pasida Christina na khogi viewers sing amadi Christina da look up to jogadori ba du mana hasing da kari final takeaway message bibiningi thami mayam aina final message mayam da bizining badi mayam na beauty pageant haidi yawning ba parga na pure any trans when no mayam yawning ga dum pull up haidi no da thaja balai ga dum fazana yaw ba yani kai no da hauji matam je beauty pageant haiba se not just yam na hantana ujre hauji yam na fazana ko haidi mi mayam na yam na look up to we ko beauty pageant se kai no da khoi gi isagi uthorok taina isagi chotine yam na fazana ai fazaba pot amane haidai fazaba kan ai career makhala amane ko beauty pageant so na dum na take off toning ga su dum fazana me thaza balera ga stay true to yourself to ga no authenticity adagi no gi noina uchaning ba ko to fazana utlaga to be ai adagi tungi future da su noina to pa career longning ba adagi to pa anyway any career long matam da su no gi haziki stay true to yourself se dum thammo adagi always believe in yourself aduga aina on the example dum lo ko ai haiti kai no ai soi mi am yaga so I confident oina thopangam mi do noi su mai na to bangam ni nai thajai aduga ai hai sinadum yamna fazaba message ni always believe in yourself ni ko yamna nungai Christina ga wari sanaraga Christina gi life ki tarakpa akoina experience khara share to biraga amadi khaiji da su yamna nungai inspiring su oiba mayam ma yawi and ai gi oina su yamna wari sanaba da yamna personally yamna nungai ko adana thank you for speaking to ELITETV adaga in the future we wish you all the best in all the endeavors thank you Nasi go ina di matang asida special talk ki program asi lo shimbe tanja du lojage ELITETV bu idek ta duna lebiu tung de so khoi Manipur ge sakna raba miyoi kaya ga wari sana be tanja lojaduna adum buduna lakchage nasi go ina di matang asida chongtham AMRITA na kaina na bya thangi jeri tine biresi